баштайлы. Тойға келген меймандар маанайы жақшылар, bir қол çalsınlar, маанайы жоқтар. Демеле қойыңыздар. Ошол үй бүлөнүн жашоосу таттуу болсун туугандар. Келген коноктордун маанайы шаттуу болсун. Кимдеги менин тилегиме кошулса, шапалактар берет. Болсун, кара. Шапалак коюңуздар. Тойға келген меймандар тамағыңыздар таттуу болсун. Сыйлы орындықтардан жай алып, алдыңыздарга сыйлы тамақтар тартылды. Тамақтаныңыздар, әдеби сіздер тамақтанған учурда біз той иелеринин сіздерге аталған бүгүнкү тойдогу экинчи бөлүктө ойнолуучу мына ушул кызыктуу конкурска көңүлүңүздөрдү бурабыз. Ала. Той иелеринен мындай болгону жаштакай белектер бар. Жана ушул эле бүгүнкү эл жакшысы той башчысы Жеңишбек акабыз 5000 сом акчалай берет экен деп турабыз. Бирок берелек. Берет турабыз го. Жакшы ниет кылып турабыз. Акчалай белек бар туугандар. Албетте той иелеринин атынан жана ушундай эле мындай белектер бар. Элдин маанайын бир сом кылып текшерип алып, андан соң конкурс уюштуралы. Жалпы конокторго мен оюн жакты анчам жастан жакпадым дегенде мак тартылды. Ошон үчүн сол канат сиздер Жаныбек агабыздын, Жаныбек атабыздын командасы болуп бересиздер эми. Акылсыздарбы? Сол канат сиздер Жээнбек аксакалыбыздын. Жээнбек атабыздын командасы болосуздар. Жаныбек десем ким алды атабы? Түсүнбөй каласың. Жээнбек атабыздын командасы болосуздар. Жээнбек атабыздын 75 жылдык торколуу тою кут болсун дегенде бир кол чабасыздар болду. Жок, азыр эмес, айтканда. 75 жылдык баареке кут болсун агайындар. Жалаң митингчилерди алып келип атасың. Сол жака Кечеле шайга болду. Бүгүн кетип калатындар да десең. Оң канат сиздер Мухаммед командасы болуп бересиздер. Сиздер аралашып, божурашып, ар ким ар кандай чаппай, мен бир кол чаптырайын, бир ыкма менен. Мына ушуна кол чабасыздар. Оң канат, мүмкүн болсо алакандарды кандаңыздар, Мухаммед командасы болосуздар. Дайым туруңуздар. Dolar düşünmeye kaldım dolar. Maalesef. Onlara kazanmazsızlar Muhammed komandası. Kaldı. Biz yaşaşmayız. Biz bir de görgüzürüz. Mınday kol çalımı elder 17 gün konsert verip de kalalı yatады görüyoruz. Жеңишбек агабыздын үй бүлөсүнөн өзүңүздөргө белгилүү болгондой мындай 2000 сом акчалай белек келди. Жана ушундай эле мындай белектер Жеңишбек агабыздын үй бүлөсүнө конкурска 2000 сом берди деп айттым. Ошол конкурска Жеңишбек агабыздын үй бүлөсү сыйлап, же болбосо Жээнбек атабызды сыйлап келген коноктор менин атыман дагы 200 сом, же 500 сом, же майлы 1000 сом берейин ошол конкурска деген агалар же эжелер барбы? Сыртта кен азыр келет. Барбы ошондой инсан? Бүгүнкү той элерин арнап, "О, красавчик ака! Мынасы!" Мухаммедтин тагасы Салават мырза. Кимдес? Баштай кой. Салават мырза Мухаммедтин тагасы. Салават агабыздын атынан 500 сом туугандар. Маман. Бул конкурска. Аяш элесин атынан 200 сом. Сеники конкурсу же фонд. Азыр ушул акчаны өздөрүнө конкурс кылып беребиз. Барбы дагы? Красавчик. Кимдес? Жээнбек агайдын шагирттери 200 сом. Кимдес болосуз? Өкүл атасы той ээсинин ошондо Жеңиш
Жеңишбек аканын өкүл баласы атасы. Өкүл атасы. 500 сом. Ой. Арада, силерде кара. Кимдин кимиси? Өкүл баласынын атынан 200 сом. Акын ака өзүнө алганды эле билетине бергенди билбейт дейсиңер. Апка. 200 сом. Бетесиңиз берик да. 200 сом. Эме караңыздар тугандар. Ал бар экен. Кара. Eleman. Stop, мына. Жээнбек атабыздын эң кичинекей үкөсү Мухаммеддин абасы 500 сом. Ошол стол болча коюңуздар. Узактыга бар экен. Кара. Заман боюнча столдун атынан булар коллектив. Жеңишебиздин мурда иштеп кеткен жололор анан коллектив жамаатынан 600 сом. Мухаммеддин тайэжесинин атынан 200 сом. Стоп. Жээнбек атабыздын үкөсү 400 сом. Болды, өчөшпөй жок. Болды. Мына туугандар, бул акчаны, жакта эмес, эмне десетти? Оны алып алдым деп ойлойт азыр. Жакап келин. Бул акчаны Жеңишбек агабыздан деле алып алсак болот, туугандар. Той кылып атат, албеттер түштү берет. Просто ишенбей калбасын деп өзүңүздөрдөн топтодук го. Кээ бирки тойлордо өкүл атасынан мынанча сом. Акам сөзүн тийгет таксыйт. Зыянбайсыздар. Мына 1000 сомду кошуп коет десин. Мухаммеддин тагасы Нургаз тагасынан 200 сом. Бул кимде? Той эсе Жеңишбек атынан 1000 сом. Ошон үчүн өзүңүздөрдөн топтодук. Ака болду, керек жок болду. Коллективдин атынан 400 сом. Эми оюнга чыкпай көрүпсүнчү, Оюнга чыкпай көрүпсүнчү. Мына. Ошон үчүн өзүңүздөрдөн топтодук. Ушул акчаны бир агама же бир эжеме гана беребиз туугандар. Ушуну тыңдап туруңуздар. Оюндун, конкурстун акырында бөлүп бер, 2-ге бөл, 3-кө бөл демеңиздер. Бир гана агам же эжем алсын. Көптү көрсө көл болот дейт, бирок мына 5000 сом оң чөнтөгө түштү. Кимдер? Классташтарбы? Окуучусу. Жээнбек агайдын окуучусунун атынан 5000 сом. Окуучуңуз 5000 сом берди призге деп. Эми мындай кылалы. Мухаммед командасы, анан Жээнбек Аксакал атабыздын командасы болдуңуздар да бул жерде. Мына ушул 200 сом. 200 сом Америкадан келген ustalardan deyip mına ушул агалардан. Азыр оң канаттан эң жакшы бийлеген мына ушул элеман айткандай ушул акчанын баардыгын бир эже же бир эле киши алып кетет. Ошон үчүн эң жакшы бийлегендер өзүңүздөрчө чыгып, бир-бирден бийлеп көрөсүздөр. Анан бийиңиздер жакшы болсо, же сол канаттан чыккан бирөөнүкү жакшы болсо, оң канат жөн эле кете берет. Сол канаттан чыккан бирөө жакшы бийлесе, ошол киши алып кете берет. Эгер сол канаттан бирөө жакшы бийлеп, оң канатты кайтарса, ал кишини кайтарам деп кайра оң канаттан бирөө чыгып, кайра бийлеп, ал кишини айдай берсе болот. Элдин колу чабуусу менен бирок. Ошон үчүн эл тараза, эл калыс, коррупциядан алыс. Ошон үчүн элемандын эсеби жеттиби, жете элекпи? Канча сом элеман? Канча сомду баары карап турсат. Ой, туугандар, 10 000 сом.
Kırgızistan'daki bir aylık gerek olsa 10.000 so'm bir ecemi je bolboso bir agama tiyешeli. Жақсы бийлеген ejemiz agabız gana alsın. Ança biyley albaganдар мындай болгон белектерди алып, орындықтарда олтуруп турат. Сол канаттан барбы жақсы бийлей турган ejем же агам 10.000 so'm. Ай! Agамдын командасы уят кылбаңыздар, Жээнбек атабызды. Барбы? Muhammed komandasından kalloçlar çıksın. Bir kişi. Жақсы biyley turgan bir kişi. Tuğandar 10.000 so'm. Muhammed komandasından jiregi gelatat. Muhammed komandası kol çapыңыздар aktivdүү komanda mına. Biz qanday komanda bolуп калдык? Ey, sol kanat barmı? Жээнбек атабызды капа кылып атасыздар экен. Bularga 10.000 gerek emas. Bak geldi. Bu geldi. Men baya sizge belek bergin. Men uruşpam. Kana, ejemi çakıralı. Geliniz için. Geliniz. Siz daha geliniz. Oy, birbirinizden kanat durmuşlar. Birbirinizlerdi. On kanattan çıkan ejemler sizler demgüç kol çabasızlar. Sol kanattan çıkan ejemler sizler. Kimdir kolu katı şapala vursa oşol ejem butar. Anca şapala vurmaganlar başarısızlar. Çok rahmat degen belek adam. Kaysı bey? Kaysı muska? Bunun 50 pay degen muska var mı? Koyçu. Var mı? Hayır. Boldu. Ne bilirsin? En tarasa yensinçi kalktan ötkön kalısı çok. Sarı jentirçen ejem kanday biyledi, onlara. Ay müşahede. Boldu. Kongar kılçan ejem kanday biyledi, sollara. Bak onlardan. Bunu ejemine biyley turgan. Ne size bir bilet 10.000 so'm vereyim bana. Bas bana. Aka biraz siz ejemine bileyiz. Siz özünüz bileyiz. Ola ejemine bileyiz. Onlardan da var mı? Var mı? 10.000 so'm to'y gelin asılay bileği var. Kana boş eder böyle mi? Çıksana. Bas. Sol kanattan dayan oturun sen. Koy işte. Bas. Bas.
Kakara sesi çıktı. Hangi görsün yere geliniz? Sol kanattan var mı? Siz de. Ana! Gelin. Kakara sesi çıktı. Sesi çıktı. Oldu. Tribünlerde dayanan taraf gitse. Buna yakalamayın. Uğur Börek'e geldi kaysın ulusuna. Kaysın ulusuna. Bakmıyor. Olay. Bir boy be. Ben. Oldu. Hadi gelin. Gelin. Burun soru alasınlar. Burun soru yedisler. Ne yapıyorsun? Bana çıkartmışsın. Hongalattan çıkan içim kanday biledi. Hayır müsaade. Bana içim kanday biledi. Ay tabi hongalat suybayken niye geç kaldı defol? Asamazsın. Trenerlerden soranmadan ne kılasın? Vay. Desakam gele tatladan. Bakın. Bas. Konkursun aslında yeminle sizi soranmaktır. Gelin sana. Oga kiyim ayağını algasıydı. Bırak salmak karısı. Salmak karısı. Bence kiyim ateş. Özgürlükler var mı? Kim baktırmagan boğatıklardan tuğanı boğatılar. Men en sıylagan el özgürlükler. Sebebi köp kasiyetimiz var. Bırak kişine kızın özgürlük köpedi. Bir kolçadı. Başarılı aytkanı gelgen az getirdim mesela. Tamam sen ne tutturum? Az sizge para tamam yani. 120 kilogram var mı? Var mı? Kana? Ay 120 kilogram. Eleman. Kişinerekten bir törtüğünü alçı var mı olursa? Biriktir konuş. Hey var mı? Sol kanat bana kaç stol? Ruval televizyon olup mu? Ha? Vay akam gele tatva. Akam gele tatakam. Montainis. İriso. Akalar basınızlar emi. Turetski deskin kan. Mi gurun belam ne kun sanne. Hey, ortak kelimeleri var. Bana gurun betasken var. Bana ne var? Kim jakşı birisi kalır. Aşağı gine yapmalar gide. Sizler insan mı sana? Oldu. Hayır mı? Ben. Aynı trainer'e bak. Allah kulağını bir iş var. Hayır mı? Hayır zaman sana. Ayak sağın bir bilet var. Ruslan Türk ayak sağın. Toplatır getmek rastan. Kızıl şehir kaldırır. Özellikle tamam. Kızıl şehir gelecek gibi içeri toplatır. Böyle. Ayak sağın var. Getir. Ayak sağın. Nasıl sana? Solda.
25 menen Lezginga düşkünlerge 5'inden bölüp koyuyor bu. Aka, gel. Ekoңuzдарды кетірмейін. Ekoңыздар парасыз келді, пара кеш. Мешет етпеп тұрмын, ака. Bir insan kalmışlardan, onlara çoğuna koy verin. Dönüyormuşlar bana. Ana ben çıkmaya kaldım demeyinizler. O şeyde... Barke, buna. Ne bir moyunlanmayla uğğa canımaydı. Buna aka gelen atıyorsun. Aka gelen. Bir tane insan... O için oyunluca tava geçin ıraşıttır deyip buna. Aka basın. Bunlar finalda da siz ne katısın? Nasıl siz? Bana canlı. Bunlar finalda. Emin kapı olmamızlar. Ben çakırdım gelmenizler. Akırkı kakkorsan. Ağız görüz. Ağız жақсы билесе. Kalın. Anca bile almasa daha bölümüzde dayan olup turaslar. Nice bey. Öyle. Bas dostum. Bu kadar bilirsin ki kesin var. Belli kesin misin? Öyle. Ağzını koydun mu? Onlara süre kullandığımız adına geldi. Orası! Hadi Sika. Karlar kullanır, canayı mı? Vallahi. Akşam sevdiğim bayındırla yürüyorsun yani. Engelse gelsin. Gelinizden. Akırda bir. Kimdegin жақсы biyle koysa kalar. Olmasa rahmat degen bileği var. Akılsızlar mı? Kaysı bey? Limon. Böyle. Bire verir misin? Neyden plus sınavda gerekleri var. Cengiz atamыздың toyunda hiç kim kapı bolmasın, hiç kim narazı olmasın. Sizler daha torbalı toy kılınızlar, sekin var oturmanızlar. Ne lazımsızlar? Ağzını yapamazsın. Çocuğa o vesorlarla alışkanlığı olaydı. Hafız tutsun tayip yapıp basıp kalıp. Yıkılan ne? Cevap ne? Geliniz. Çatı bölmüş, atı bölmüş. Başka bir kız, Van'dan değil kız bizge bakıyor. Van'dan boşver. Tükse kursak mene tükmezdi. De kursak mene tükmez. Siz yerin. Efendim. Bir şartı şuradaydı. Ama siz kızarmayacak şu kesme bir alsın için. Van'dan değil o yanına gel. Van'dan değil. Gel o. Orta size gel. Otur. İyi görsün.
Жақсы қороз арық болады ака, жалат болам. Құрсақ бар екен дейді. Құрметті туғандар, сіздерді көрдіңіздер. Ең жақсы билегендігі үшін 2000 сом ақшалай сыйлық келіңіз. Бешәкінің бешкі. Сізге 1000. Құрыз болып, ішіне балқалда, минус болған. Құрсақ бар екен түрді, тауа. Көлер, тамаққалардағы ақша келеткен деп берде тұры өрмеңіздер еме. Ол тұрмағыңыздар. Қара жай алыңыздар. Болдай мақа болды. Жол еткенде қылышыңды дейді ма? Сіздер дәлі номер. Анша-мұнша даун едесі бар, шомаделерім ешке шығындырсаңыздар болып. Ақырғы номер. Ака сіз осетте кейлеп керес. Ака мұнолдақтан кейлеп барады. Өздерінің таңған музыкасы. Мен таңдаған жоқпын. Қана бер музыкасында. Someone email us support. कैसे कैसे? उस राइट है. नहीं mana? Ini ragam zeng di degendir. Hongana konsa bir estere So, munakan zeng di degendir var mı? Bir de yol kaldı tuğanda. Mınanı qarap turmuşlar. Trener ragam zeng di degendir. Қиқырмаңыздар, ысқырмаңыздар, жөн ғана қатуырақ, анан ұзағырақ қол шапсаңыздар, ағам жеңет. Сіздер де қошындай, тең қол шабамыз, қатуырақ, анан ұзағырақ қол шапсаңыздар, ағам жеңет. Кемесі жеңде, бірдей қол шабамыз. Тең бөлгөнді теңгерім сүйіттір дейді. Қандай болды? Жарай ма? Тең бөлөлі ме? Ай, азаматсыздар. Қара. Жана 5000 сом кеткен. 5000 сом сіздерге, екеуіңіздерге 2,5 сомдан. Мына кетімді. Демеуші болған ағаларға, бүгін тоқты отқанда ақша берген ағаларға, конкурсқа шыққан ағаларға, бұларға ақшаның керегі жоқ, бұларға беректің керегі жоқ, жөн ғана той шамды болсын деген ғой ағаларым. Ағаларыма бір қату болса бастыранда. Қазір кішіне қысқатып кез айтатын ойла. Президент орнатып тұрғандар, анашын жайды елдің тойының 500 мыңдық тойды миллион қылған тамада бар да. Миллиондық тойды 100 мың сомдық қылған бар. Еме байтамдайына қол жауытас. Үлгені мен атамада болғанмын, ай алдында 2 номенен 2 алған санымен жөнөтіп өтчеді да. Ошол күндерін есімде. Еме мен ағы 38 жыл тамада болғанынан үлгені. Şu tamadarga bir kutu koçar boylusu adışı. Dramatika, yaxşı keldi. Yine mınavu yapıtma bulungan bir ele sıroğa
Kırgızlardan üçün bir sırağa 500 so'm qo'yadi. Kim tapqanın 500 sırağa qo'yasiz. Qisqa edi. Dünyada milyon san var da. Ana milyon emas, 200-300 ming xalq var. Har turli maska var. O'shaning ichida bir mena qirg'izlar Allah'ım yaxshi san bergan da. Eng yaxshi san bergan. O'sha san qaysi san? To'xtab turlamada bir de. Yo'q, qirq emas. 7'nin biri kız dedi, otası yok. Ha? 3 dolar. 3 de yazsan belki koyarsın. Gel. 3 elini düşünün. 3 dolar bir sürü. Ya, koyarız. Evet, o haftalarda olmayan canlı bana ayıp koyarım ha? Hiç kim tapmasa bana 500 parası verir. Demin bunday, hurmatlı tuğanlar, bunu her bir yerden çekilir. Kırgızlar 3 degan sanı bekliyor. Evi esepteyiz. Ata, iğne, gün, yer, yol, tov, su, dil, diş, kaş, baş, iç. Şuna 1000 degan san var da. Oşol sandı kim sıylasa bu dünyadan o dünyaya cennet olur. Davay, biz sandı adamlarda kutluktan duruyoruz. Ya daima kapatıyoruz. Gözüne gitmeyelim profesöre. 5 ketdi, bunda 3 mü? Elimi, Kuday koşkan Kuda bulut, Paygambar koşkan dost bulut, dost 100 yıllık bolsa Kuda 1000 yıllık deyip bugün Kuda Sövök cemaatların canoşundaydı. Cengişbek Cezdeviz'den çalpı bacalar cemaatındağı birgelikte söz gezegine. Elimi, Kuda Sövök cemaatın Bektaş Kuda Avas başlasa, Bekem Kuda Avas Mirzabek Kuda Tidakan canoşundaydı. Bakıt Kudalar Avas başlagan cemaat canoşundaydı. Jalpı Mınauşun Cengişbek Cezdeviz'den Jalpı bacalar cemaatı canoşundaydı. Muhammed'in tayyiçileri Jalpı cemaatınızlar bilen Mınauşun Ösür Cezdeviz başladı. Jalpı Cezdiler cemaatı söz gezegine gelizler. Ösür Cezdeviz başladı. Batır Cezdiler başladı. Jalpı Cezdiler cemaatı. Kuda Sövök cemaatı, Cezdiler cemaatı, toy hoş gelingizler. Toy жақсылық kut bolsun. 70 yıllık kut bolsun. Kudalardan uluğulat kep başlayız. Kana, kudalar. Siz de? Ha, bacalar, kudalar. Geliniz. Assalamualaikum. Birincide Asaka Cezdiler'de 70 yıllık merkeziyesi kut olsun. İkinciler yemiş. Sağlam ürünler mayın kut olsun. Balam senin ömrümün uzun olsun. Rahmat. Kana, geliniz. Assalamu alaikum tuğanlar. Bugün şu Ziyembek Kuda'nın 70 yıllık Kuda toyuna gelgen için barilerine çok rahmat. Ziyembek Kuda'nın 70 yıllığı pullu olsun, haritaymışı, balaçakası, evresin, kız kırkını menen dev solukta oynap gülüp dürsün. Oşanda öyle Cengişkan, uyum kulluğu olsun, haritaymışı uyumda kut ketmesin. Şu bala çakallarla oynap gülüşüp maylı sütlü üylerden olsun. Şu uluğuzduğundağı den sağlığı çın olsun. Çoğ atasındayız. Palvan, rezinke palvan olsun. O şoğanlar çın ciraktan tilekleşmiyor. Rahmat, kudalarga belek berem men. Mınаны siz karmap turun. Kırgızlar жақсы kep бар. Sözdün görkü makalda, eki kudanın görkü sakalda. Oşonun üçün sizlerge belek berdim. Kudaga ejemi? Kana. Hurmattуу Kuda, bugün sizin 70 yıllık toyunuz bolaptı. Birincide sizge den soğulup uzun ömür kalayım. Ardayım жақшылықтар bolsun. Ardayım uşu kızlar, balдар, gelinlerden, nevre çevrelerden urmat sıyına жүрүңүз. Ardayım uşu бар bolumuz, bay bolumuz. Oşondoy эле мына Мухаммед уулубуздун бүгүн тою болуп атты.
Ömürüң uzun bolsun balam. Den soolukta bol. Kırgızstandын эң алдыңкы чыган уулдарынан бол балам. Ошондой эле мына жеңиш Зиягүл силердин үйүңөрдөгү той болуп атты. Үйүңөр кут болсун, ар дайым үйүңөрдө жакшылыктар болсун. Анан силерге биринчиден ден соолук, ар дайым узун өмүр каалайм. Ар дайым үйүңөрдө жакшылыктар, тойлор. Бүткүл республикага атага чыккан Өмөрәлі Палуандын 70 жылдык юбилейине чоңдо турабыз. Өмөрәлі, сага чын ден соолук, күч-кубат, жакшылыктарды каалайбыз. Кудайдан кандай тилек ниеттериң болсо, ошонун бардыгын Алла Таала сага насип кылсын. Андан кийин Ол Бажанын кенжеси, биздин Жемиш Бажанын үйү, уулу ушуларга каттагы той кылып, ушул балдарына үйүңө жакшылыктар болсун, үйүң майлуу, сүттүү, жакшы журт болсун. Ошол жерден Зиягүл экөөң өнүбөс кылып, бала чакалуу, небере чеберелүү болуңар. Уулуңарды үйлөп, кызыңарды чыгарып, жетелешип жүрүп, ушундай кылып тиричилик кыла бергиле. Мухаммедалы, жаматаңды тартып, палуан бол. Ал колдон келбесе, окумуштуу бол. Ал да колдон келбесе, Мухаммедалыдай спортсмен бол. Сага жакшылык каалайбыз. Паркта кетип аткандай кетишти. Бирден мороженое гана алып алыпсыздар да, силер? Жездер, бажасы. Мына белек сизге. Улуу бажасы, жездердин эң чоңу, сабылаттуусу, эң узуну, дагы неден, ошондой кыскасы. Илимдүүсү, билимдүүсү. Болду. Бажалар, дагы бар сүйлөй турган. Тайжелерден. Тайжелер. Эркекке маалаа той болсо, мындан кийин үйлөнүү той болсун. Ошолордон неберелерди көргүлө. Мухаммед сага ден соолук каалайм. Инсаттуу, ыймандуу, акылдуу, эстүү жигит бол. Ой, рахмат. Абже белек берем сизге. Абже мен сүйлөгөн сөз алтын. Озундукта тиши алтын. Эй, мама, биз экөөбүз гана. Ой, тамашалайм. Тамашалайм ба. Абже, сиз сүйлөйт окшойсуз, а? Кана, алдыракчы бала. Кечиңиздер менен урматтуу меймандар, бүгүнкү болуп жаткан ушул жеңиш менен Зиягүл сиңдиңиздин ак тоюна, үй бүлөсүндө болуп жаткан ак тоюна биринчиден сиздерди кош келипсиздер демекчимин. Зиягүл жеңиш, бүгүнкү тоюңар кут болсун. Алдыңарга максат койгон экенсиңер. Үй курам, анан уулума той берем деп. Бүгүн ошол максаттарыңарга жетип турасыңар. Бул да болсо ийгиликтин башарты, чоң ийгиликтин башарты. Мындан ары дагы чоң ийгиликтерге жетише бергиле. Үйүңөр ак жолтой үйлөрдөн болсун. Майлуу, сүттүү, куттуу, издүү. Бүгүнкүдөй ушу дастарконуңар бүгүнкүдөй нанга толсун, кампаңар данга толсун, короңор малга толсун. Ушул Мухаммед балабыздын ушу башы таштан жаралып, ден соолугун берсин, өмүрү узун болсун, элдин керегине жараган, биз сыймыктанган акылдуу эстүү уулдардан болуп чоңая берсин. Анан силерге үй бүлөлүк бакыт дагы, мындан ары дагы чоң ийгиликтерди каалайбыз. Анан ушул абабыздын 70 жылдык юбилей экен, ушул 70 жылдык юбилейиңиз кут болсун. Ушул 70 жылдык эле эмес 80 жылдык юбилейиңизди өткөрүп, 100 жылдык юбилейиңиздерди өткөрөбүңүздөр. Анан жеңиш менен ушул Зиягүл ушул абалдын патасын алып, алсаңар жаман болбойсуңар. Силерге чоң ийгилик, заманыңыз тынч болсун, асманыңыз ачык болсун. Ой, рахмат. Тайжелердин эң улуусу, эң сулуусу. Калуу тилек үчүн эмес, Вилюрдун тазасын кийипсиз го. Ошон үчүн берип атамыз сизге. Калганыңыздар кошуласыздар. Жүрөктөн жакшы ниет кыласыздар. Абалар, кудалар, жезделер. Кана, өтүңүздөр. Белектерди берели, конверттерди берели. Өтүп алыңыздар.
бүгін жақсылық тойыңыздармен құттықтап келіп отырған Меңдебаева Медина қызыңыздар сіздерге жағымды бір белек сұлмақшы. Апалар үшін келіңіз. El aldığında yüzünüz çarık bolup var bolun istep dile kılavuz. Halemi sözdün, geptin gezegin, ökül oğullar, ökül kızlar cemaatına, jalpı cemaatga söz berүүгө уруксат этиңиздер. Урматтуу алыс жакындан келген бүгүнкү Жээнбек Аксакал атабыздын өкүл уулдары, жана ошондой эле Жеңишбек жездебиздин өкүл атасы, жана ошондой эле өкүл уулдары, атын атаса Ото Сүйнөт Ырысбай экөөбүз Бүсам аграларыбыз таштаган жалпы өкүл кыздары, жана ошондой эле Жеңишбек жездебиздин өкүл атасы Пирназаров Кубаныч агабыз. Ош ички иштер башкармалыгынын өзгөчө полкунун начальниги, милициянын полковниги мына ушул Пирназаров Кубаныч агабыз баштаган жалпы өкүл атасы жана ошондой эле Жеңиш жездебиздин өкүл уулдары биргеликте сөз кезекке келиңиздер. Аны менен бирге жана Жээнбек Аксакал атабыздын мына ушул өзүнүн шакирттери менен бирге сөзгө чыккан балбандар менен сөзгө чыкканда сөз жетпей калган экен, бирок Абдыкалил агабыз атайын Ноокат районунан келип отурган биздин сыйлуу кадырлуу коногубуз. Мына ушул бүгүн кечебизде кызытып, биз бир топ жыл мурда Тамада элек, бирок бүгүн Аксакал ата болдук дейт. Мына ушул атайын бүгүнкү тойдо сүйлөп таркады. Эми урматтуу туугандар, мына бүгүн менин эң чоң устатым Жээнбек. Мына ушу дүйнөлүк судьялыкта 4 мамлекетке барсак, экөөбүз бир кыраатта жатып, бир кыраатта турдук. Ошондой эле 2000-жылы экзаменден өткөндө Жээнбекке кошон эле мен үчөөбүз дүйнөлүк судья болуп өткөнбүз. Эми бу жерге мен чыкканымдын себеби, мен просто пактап койгон жерим жок. Аны толмой жакын болсо дагы туурусун айтып келип турат. Мен өзгөнүн балдарыны өтө сыйлайм. Себебин айтканда 6 жыл дүйнөгө берген жок. Мына Замир Палван 3 жолку дүйнөлүк чемпиону. Кол жаап тургула. Onu ben jat elden gelip sizlerge aytып атам. Jat elden kelген адам честен айтат. Ошондой эле Ири судан, кызыл элеме красный маяктан палвандардын саны көп. Атасам аты жетпейт. Мисалы мына Адидас бар, Замир бар, Карышкыр бар, көп да.
и жакшы болгондар, жыргал болгондар азыр деле жок эмес. Мына 3 жолу дүйнөлүк чемпиону өзүңүздөрдүн кыз балбаныңыздар бар. Бир кол чайып коела. Көргөндө сыйлыктанып коела. Эми Жээнбекке сизге айтарым ака, сиз оорубаң. Сизге биз ден соолук каалайбыз экен. Сиз менен кандай жакшы күндөрдү өткөрдүк, ол күндөр кайра келбейт. Бирок насип этсе келип калышы мүмкүн. Жеңиш, рахмат, Замир. Ошондой эле майында кыздарым турат. Кыздарым, рахмат. Бул атаны сыйлап атасыздар, бирок аяшым деп кое берейин, жеңем. Өтө момун адалы. Жеңемдин көзүнү көрүп чайын ичкенмин. Ошого өтө курсам болуп, ушул сөздөрдү айтпай кетсем, мен өзүмө туура келбей калам деп, өзүмчө бир каалап айтып кетейин дедим эле. Эми ден соолук каалайм, өзгөн элге узун өмүр каалайм. Көрүп өзүмчө курсам болуп, менен дагы чоң болуп кетиштир. Рахмат, Жеңиш. Сен менин тоюмдагы баягы 30 биктен жыгытканым дагы эле эсимде да. Бир кол чаап кала Жеңишке. Анан Жээнбекенин ыйлегенин ким көргөн? Бир кол чаап калачы. Ким көргөн? Мен көргөнмүн. Иранда Замир финалда күрөшүп калды. Секин келди дагы мени бир тикти дагы Абдыкалил кара деди дагы тетер карап туруп алды да. Анан бир маалда Замир тап этип чапкандан кийин манандай карасам кадимкидей көзүнөн жаш ыйлап аткан экен. Ошондо мен айттым, палбана ыйлайт экен деп. Рахмат. Ол курсанчылыктан ден соолук, өзгөн эле дайыма палбандар токтоп калбасын. Кайрадан чыгаргыла, алышты көтөрөлүк, рахмат. Бүгүн тойлоруңардан өтө ыраазыбыз, жакшы болду. Абдыкалил балбан агабызга каршы билдирген сыйлоорлуктан жайылсаңыз болот. Эми сөздү улайбыз, тоюңуздар болсун. Кош келипсиздер. Şülökületam, ömüreleke, ömrü uzun olsun. Arda'nın şunlar, bunların aslında onu kültürlerimiz. 70 yıllık toyumuz berekeli olsun. Gelmiş, Yağız, Derya, çok rahmat. Şu günler maalesef Türkiye'den var. Babamın ömrü uzun olsun. Arda'nın şu günlerde toylar olsun, yaşamama uzun olsun. Daima жақсы жолда жүрөбүз. Кейинки куттуктоо сөз Жеңишбек Сездебевдин өкүл атасына кеп тойлук басын келебиз. Ассаламу алейкум, урматтуу жамаат. Ушул биздин уулубузду, кызыбызды сыйлап келген, ошондой эле ушул Жээнбекке 70 жылдык тоюн туктап келген инсандарга баарыңыздарга рахмат. Biz neni kılayız? Birinci Ömür'e şu Ömür'ün sonun ballarını terbiyelep ösürgünü bu ilgili olmalı. Özü şu el için hizmet kılıp kançalanan yerlerde жүрген bolsunlardı. Şunday sonun jigitlerdi, şunday kızlardı terbiyelep koyduk. İlahim ile şu ömrünüzün akırına çekin. Oruğamız. Daima dен соолук болуңуз. Сизди артыңыздан, алдыңыздан, жамбашыңыздан карап жүргөн мына уул кыздар, неберелериңиз жатат. Мен кааларым ушул Жеңиш, ушул ак өргүңөр болсун. Ушул Мухаммед нерем той болуп өмүрү узун болсун. Мен ойлойм ушул чоңотасын, атасын, абасын тарткан акылдуу, элге, журтка кызмат кылып, сыйлыктуу чоң жигит болот деп ойлойм. Эми ошол күндөр келсин, ошол жакшылыктарында бирге сүйүнүп күндөр болсун, бактылуу болгула. Ушул балабыздын жакшылык тойлорунда дайыма бирге болуп, бирге чакырышып жүрө берели. Бактылуу болгула өкмөрдө. Кармашкан колуңар тойлуктуу болсун. Ушул неберебиздин үйлөнүү тойлорунда жакшылыктарында дайыма бирге болойлук. Жээнбекебизге Алла Таала күч-кубат берсин, өмүрүн узун болсун, оорубасын, ден соолуктуу болсун. Бактылуу болуңуздар. Рахмат. Калганыбыз кошулуп алып келген белек бечкектерди тапшырып барыңыздар. Сыйлуу ордуктан жайылып, той аягына чейин жакшы мындай болуп. Достор, классташтар.
Kolektif cemaati gelip oturaslar. Söz sizlerge verilsin. Cemaatınızlar menen söz gezegine gelesler. Çekilerimiz menen birgelikte gelesler. Hormatlı Cengiz Bek sizleristin ex kolektif çizdiler olsun deresine. Bugün hem bir Cengiz Bek'te bugünkü toyuna gelip oturağız ve Cengiz'den bugünkü Ayştalı'dan 70 yıllığı kutlu olsun birinci. Şu Cengiz'den bugünkü toylarının жақсы toylardan olsun. Büyü sağlık kesinlikle büyüğüne şu daim bir şeyden bereket peyz versin. Ne diyeceğim şu sizlerge toylar ulan versin. Toy olsun, toyun başka hiç de olmasın. Cemaat olmasın. Жақсılık olsun. Bugün günde. Şu ayıkmışız. Алматы Айштабыздың 70 жылдық юбилейге тарихтардың жобасы 80-шісі, 90-шісі, 100 жылдық юбилейіне даусын деп белгі отырайды. Жеңіс болсын, şu toyun болсын, шаяш, ömrü uzun болсын, саған үй, май сүтті үйлердің болсын, ошол үйлердің ұл шығарып, жалаңдай, şu toyда да жолын жүреді. Рахмат. Сүйлейсіздер бі? Жағалғаныңыздар қосыласыздар бі? Қосылыңыздар, жүректен жақсы ниет қылыңыздар. Енді тойларын құттықтайды. Ағалар өтіліға. Конверттерді береді. Қайдырды уақыттан құрбай бес қайдырды жаматтарға сөздің кезегіне орын берелі туғандар. Жеңішбек Алыстың достары Рысбек аға, Бақтыбек аға, Қанибек аға, Солдат аға, классташ достары, жана ушундайлы эжелер, Айжамал эже, Айгүл эже баш болгон классташ достары, жөнөкөй достары, биргеликте чыгыңыздар. Жеңишбек Алыстын достору. Атыгындыктар, куш келипсиздер. Бүгүнкү күндүн себепкери ушул Жеңиш досум менен Зиябила Яшин ушул үй тою, уул тою кут болсун досум а. Ушул айыма бактылуу болуп, ойноп күн жүрөгүлө ушу досторлордун катарында бар болгула, бай болгула. Ушул дайыма ушу өзүбүзгө эмне тилесек, жакшылыктар баардыгыңызга тилейбиз досум. Дагы бир жолу уул тою, үй тою кут болсун. Ошол менен бирге өзүбүздүн агайыбыз Жээнбек агайыбызга 70 жылдык юбилей кут болсун. Ушул агайыбыз бар болсун, эч качан оорубасын. Ошо мындан мынаяка дагы карылыктарды жакшы өткөрөбөсүн. Ошо досум менин аркаман дагы досторум сүйлөп койсун. Анда мына өзүбүздүн классташ кыздарыбыздан бирөө сүйлөп койсун. Жеңиш, Зиягүл, оның артында өмірі ұзын болсын, денсаулығы чын болсын, сіздерге күйікті болсын, салған үйіңіздегі майлы сүтті үйлердің болып, дайын тойлар болсын, ошол жерде. Анан агайыбыздын бүгүнкү 70 жылдык юбилейи кут болсын. Калганыңыздар кошуласыздар менимче. Эми конверттерди берели. Конверттердин эң улуктары келди окшойт. Мына оке. Агалар келиңиздер эми. Конверттерди берели. Классташтар өтөлү. Жолдук материалдарды берели. Достордун, классташтардын сөзү куру болбосун деп, бүгүнкү Жээнбек атабыздын тоюн 70 жылдык мааракесин куттуктап келип отурган бир инсан бар. Жалпыңыздардын маанайыңыздар шаттуу болсун деп, бүгүнкү күндө Айсейит мырзаны чакыралы. Жагымды гүлдесте кылсын, ырдесте кылсын. Отурган жериңиздерден тыңдаганча отуруңуздар, туугандар. Кана, Айсейит.
Sağınıp suyup alın tattım geldi. Görüşkünçe degen sözüm kayra kayra uqtum geldi. Görüşkünçe degen sözüm kayra kayra uqtum geldi. Ayşe'ye kolsa birisi tuğanlar. Şurada söylеген Ataçok Tagaçok жейін bölülür. Жалпы insanlardan қалу тілеге құрмол болсын деп, екінші биянтырға шақырабыз. Қалуçular шығып бийлеңіздер. Бийлебей отырғандар, бийлеп атқандардың тамағашына, кальянына, арағына тиілейді. Кальянына! Қолыстара бейді тұрып! Olmadım mı? Yana kızıcan karadım mı? Pekinde ben sen cevap ver. Yakın bilmeyi seni kınadım mı? Armağanı ya tokadı intimanı. Bir göremedim ya basar indi sana. Beni de görüp tüyenin yolunu öpecek ol. Olsunlarım Müslümanlar. Akılları can taşıyor, can taşıyor. Ziyaretinin desteğe. Yolunu bulup taş yüzünden akar yaşıyor. Basaslar! Cihetmişler mısırlar galiba? Hayır basaslar! Çeşen alsın Bişkek'ten gelgen çezdesi. Mansur çezdesi, encesi Gülçek Raycevstat'ta canısı bilingisi. Bir tuğanlar zaten. Ay çekmişler bir yeterli. Sen
Kaparali Gulüpeyçe ıslatlar canısı bileyle. Kaparali var mı? Basit ıslatı. Boşunday. 80 ıslatı. Açın. Kalaya gaz başkanına bir gitti. Kalaya. Kaparali kalız. Gulüpeyçeyiz. Kalaya gaz ıslatlar.
Alkışlar ona. Hadi gidelim. Sorular boyunca bitti. Seni sarılan, seni çalınan, baktım görünce vergen, gözünü suyup sarılan, karanın ise kalan, hadi sürü sana kavulan, gözüm oradan karadan, ömrüm sensin samaran, ömrüm kalsan samaran, sana bakıp sarılan, aşıklı yoktun anlaran. Etrafı çıkanda hiç kim gönül vurmay, kol çapmay koyunca kayralı girip ketip başkan. Oldu. Көп айлантпағыла, ертең баш айлантылады. Таратқылады. Ақырқы жамат бар. Бұл қошыналар жаматы. Алысқы туғанда жақынқы қоңшартып діле. Ой, қошынан бар албай мен итіңден бошынан. Бақсан болор, бала чақа барған иттің жоғышынан дегенге бүгінгі жеңішпей қалысты жоғышында еле жейдек атауыздың қошыналар жаматы. Чақырам, мен той елерінің қошынасымын деген инсандар. Барыңыздар, шықсаңыздар болады. Қара қошыналар. Алмас, қуатта екендеріңіз қошынар. Маракероваларда соғыштылған жалпы, қошыналар жаматы Алысқы қатташпаған туғандан жақынқы қошылардық дейді. Қошылар жаматы тойыңыздар құт болсын. Майраңыздармен сөз кезеге мақсат Алла тағаларымыздан келіңіздер. Hürmatlı Ömer Ali, otursan orduna, beni otur. Bugünkü 70 yaş kurağın kurt olsun. Alısqı tuğandan жақынқы koşuna deyim. Bizde seni hurmattayız ilerisi o tuğanından artık kırıyoruz. Oşan için 70 yaşın bugünkü günü biz benim bir olasın. Oşan için sağa kalı oluruz. Ömer Ali, Kudayım bergen adamsın. Bana çıkanla oynap gülüp жүрgün. Bana gelmeydi. Жақсы көріп қалдым осы жерде. Hurmat Seyd'in üstünde жүрgün. Seni көп mamleketler емес, Respublika емес, mamleketler seyler. Sebebi sen көп нәрселерді өткөріп қойғансың. Sende medalдар көп, ордендер көп. Bala çıkanın bardығы. Benim baldarım da var, ança gramatalarım. Seni oşan için hiç kim karavaysın vardır. Bugünkü günü bir ödağı onu bir söyleyip gitti. Oşalarga rahmet aytan. Seni taş gerekli, nark taş gerekli. Seni söylesem senin arkandan köp kadırlar çıkarıp bolçuyor. Sen Hurmat Seyd'in üstünde olup bolçusun. Ben seni söyle hurmattayım. Mükam kolu komşu katarı senin kılgan emgeğindi. Men bağlayayım. Men bağlattım seni.
Şunçalık bir cahillik gelip durup sağan neme kılmagan için sen narazı olup durar. Men komşuların atından sağan ne kalayım? Ömrün uzun bolsun, den solun cın bolsun, buna 70 yaş Kur'an kutlu olsun, dağı 70 yaşka çık. Toka da ne olur? 70 yaşka dağı sportsmenler dayadardı. Meni senin iki olan sportsmen, senin arkaman. Uşunday ıntımaklı, uşunday nerselerdi ötkör için kimiga gerek? Kağıtı çıkan, emgeyi singen adamlarga gerek. Koşularının altına sağa ıntımakçılıktı, den soluktu. Geleceğinde şu baldarının urmasını görüp, kızlarının hizmetini görüp, geçeği baldarının toyu kutlu olsun, maylı sütlü olsun, urma sıyının üstünde çürüyor. Sen dünya, Kırgızistan'da biliyor musun? Kırgızistan'ın ança-ançasını sor, Üzgün rayonu seni çakşırlar, natolar. Ben bir-iki sportsmenlerden gelip yoluştum. Söz vereyim mi? Aldım maylı. Rahmat ha? Sağ ol. Hadi, kulağı sana valla. Hurmatlı Ömrali. Hurmatlı Ömrali, bugünkü geçen kutlu olsun. Baldarın, kızların baktılı olsun, geleceğe gelmez, rızkılı olsun. Uşuların hurmatçıyın görüp 90 kaçıp, tördün görüp olturuyor. Hadi rahmat. Havalar. Baldılar. Kara, hiç ikilerdeniz. Gel bulalım. Ha? Apaga. Kara. Hurmatlı Ömürlü aka, bugünkü sizin 70 yıllık torkol toyunuz bilen kutlaymiz. Koşmaların adından hem soğuk olsun, Kudayım ömrünüz uzun olsun. Baldarın, kızlardan görünce hurmatsız görüntüleriniz. Cengiz, Zamir, Ziyagül, toyman kutlu olsun. Büyük ormanı sütlü olsun. Uğurların geleceği gibi ol. Biz simutlangan, yersukun sultangan jigitlerden olsun. Toyman toymanlansın, tilegen maksatlarını bari işkersin. Zamanı ıstıncı olsun, yeri ıstıncı olsun. Zamanı olacak olsun. Toylar öp olsun. Rahmat, rahmat. Kabul olsun. Apa geliniz. Bardığınızlar salamasızlar. Benim en çoğun tağanım toy olmadı. 70 yaşı batar. Şu tağan baldarının gülü güçünü görsün. Cüzle çıksın. Andan küçülekey tağan çekişmeyen Ziyagül Muhammed. Ömrüme uzun olsun. Den sonluğun olsun. Baktılı altınlı yaşlardan olsun. Büyük maylı sütlü büyük olsun. Oğul ile kız çağırdı. Bağırdınız şu aylarda, yaşlı günlerde çoğulmuşlar. Hayır rahmat, kabul olsun. Koşmalar, kalganınızlar koşulasızlar ene. Havalar kaniyetlerdi bereyle. Get kovasın. Kana ötünüzler, toyelerin kutuktaydı, ecekelerdi. 79'lara gösteydi. Hay 79'lar.
özgürlüktörдүн жүрүшү жакшы, жүрүшүнөн күрүшү жакшы, күрүшүнөн жылмайып күлүшү жакшы демекчи күрүчтөн даярдалган даамалдарыңыздарга тартылды. Аш тартылды туугандар, тамакка караңыздар, ал эми сиздер ашка карап тамактанган учурда биз кезекти аккордеон кайраттарына узатабыз. Мына ушул Жээнбек Аксакал атабыздын эң кенже иниси Капаралы кез аккордеонду кол ойнотуп сиздерге жагымдуу өр белек сунат экен. Кабыл алыңыздар. Жеш оңой тураш кыйын, ырдаш оңой кол чабыш кыйын. Кол чабыңыздар. Отсаулар, екінші көңіліңіздер бұраңыздар, жұп болсын дәйді. Тамашаларым, тамашаларымдар да Ufulu benim o gülpçin sarıma Vuruk ve duvar boğuşarına Elini senin oğlunu getirsen Kıyraktan kıstırsın gayına Elini senin oğlunu getirsen Kıyraktan kıstırsın gayına Neydi tarafız bor kıratalar Girmanıncı geçirizler çakana Oldu neler gördün da sen çok sevgen Gece kalmay gitti dağlam takana Kutmay kimse maytarsız bilgi Karmayın batıda seni Kızlarının Hatice'nin sırası Vardı kendi fanilası beni Kızlarının Hatice'nin sırası Hey! Vardı kendi fanilası beni Bizden aklık gençlerinde oynaydı Oynasanız bizge kalısı bakmaydı Kızlarda da başlısı ebildim Mala gelir neden beni boylaydı Kızlarda da başlısı ebildim Mala gelir neden beni boylaydı Kızlarımızı söylesi
Кутматтуу болсун туугандар, 70 жылдык мааракеге үй той, уул тойго дагы бир жолу кош келиңиздер. Астыңыздарга устукан иттен тартылды, аш тартылды. Жеңишпей калысты дагы бир куттуктап келген жакшы инсан бар. Өзүмдөн устатым Жеңишбек агабыздын кайниси эртеден бери сиздердин кызматыңыздарда болгон Сүйүнбай агабызды чакыралы. Аккордеондун коштоосунда күлдесте кылсын агайындар, ырдесте кылсын. Устатыбызды чакырабыз. Агайыңыз. Атабыздын 70 жаш кутман кут болсун деп ушул жерде отурган аталардын урматына, төрүбүздө турган атабыздын урматына Сыймык Бешкеевдин атама деген чарбасын кабыл алыңыздар. Özüm
sanağınızdan savunun özünüzdü sağınıp kalanızda eşiktir biz çalmaygan erkeli aramızda baktığımız yaşar aman cümle aramızda. Den soğuk bir sevindim, kılındı göğsümdüm, paygamber taşta lukman, dileğim bir sevindim, hakkı karlıktı, hayradı censegindim, atakim atakim ay, cümletin sanağınızdan, savudun özünüzden, sağınıp kalanızda, eşiktir biz çoluygan, erkeli aramızda, baktığımız akşaşar, aman cümle aramızda. Baktığımız akşaşar, aman cümle aramızda. Ataki ataki Olçalar var mı? Oy tuğanlar çup bolsun degenler var mı? Ya. Agamday kılabız. Azdır kıstırganlar için tadı. Emi kıstarıлектер için berip tay. Kana? Edaman keyinki çağırma Ziya Gülecer men Cengiz Şezdem Suros boyunca ardayın Taytamdan жақсы майрамында ырдаган жақсы ыр бар эле. Ошолордо биздин атабыздын тоюнда дагы ырдап бересиң деп жақсы ниет кылышкан бүгүн насип кылып турат. Кудай буйрса ошол чыгарманы ушул атабыздын урматына аткарайын, кабыл аласыздар. Amandık biz çoğuyduk oyna gülü, baş koştuk barmaktaydan gönülsüz. Sıylanıp ulda kızlarlar kaydanda, urmakta baybaylıca onun türsün. Sıylanıp ulda kızlarlar kaydanda, urmakta baybaylıca onun Turmuştun kataldığın gürbütü, ul üyle kız çıkarıp neler öpse, ten takıp turmuş cügün ol demezdim. Geleğinize vaylıca ömür sürür. Ten takıp turmuş cügün ol demezdim. Geleğinize vaylıca ömür sürür.
жетmiş, aşık 80 cepten gezdi. Elcir aldın boylu bir kızı. Elcir aldın boylu bir kızı. Öyle var. Tamam mı? Kanalımızda bir kol çağısıdır yani toğanlar. Sizlerge bir 2000 tual tınığı verip turalı. Aksakal atalarımız var, apalarımız var. Muzikadan söyleyivergenden baş orup kaldı. Oşun üçün 2 minuta tınığı vereli. Aksakal atalarımız, apalarımız kitçine başını esaldırıp alsın. Salgın toydun ayağında bulun. Biz kaynadan bugünkü el жақшыларын, toy başçıların, tağırағы ақ dastarkon иелерін шақырдық. Жайылған dastarkonға, жалпы insandарға, келген меймандарға ақ бата тілеу үшін ақсақал аталарды қошу шақырамыз. Андықтан атын атасақ ұты сүйініп, атын атайыз. Bugünkü saltanatlı geçerişliği jыйынтыктоо үчүн албетте бул жака биз бүгүнкү 70 жаш Кутман Курактын ээси болгон төрүбүздүн көркү болгон Жээнбек атабызды жаныбашында эле Мухаммед мырза бергеликте келесиздер. Ал эми бүгүнкү кечебизге бүгүнкү жайылган ак дасторконго жакшылык ээлерине, той ээлерине ак бата берүү үчүн атайын аксакал аталарыбыз Алим Ажы абабыз баштаса, Абдырахман абаларыбыз, Таалай абаларыбыз чыгат элек. Sarısı vardı, örüsü var deyip, Karlıktan korku, karlıka jetpey kalıştan kork deyip doğanlar. Buna uşun kimlerдің toyunda turabız, barınızlar жақсы bilesizler, birok, buna uşu insanlardın yaşına jetkende sizler dahi uşun kişilerde sevmek görürsüzler. Hurmatlı alыс жақындан келген қадірлі меймандар. Бүгін Жээнбек атабыздың өзінің елге қылған, елге жасаған емгегі менен ел чакырылса, бирок бақыт тойханасына же болбосо өзгөндөгү эң чоң ресторандарга дагы батпай калат экен. Бирок ошонун ичинен эң жакын санаалаштарын чакырды да бул жака. Классташтарын кошуп чакырган, аяшуулдарын кошуп чакырды. Мухаммедтин достору, силер дагы кошо чакырды. Аталардын катарында турасыңар. Аталардай угасыңар анда. Анан бул жерге келген меймандар биз Жээнбек атанын уулдарына, авлатына эң жүрөгүнө жакын адамдар экенбиз деп эсептеңиздер. Себеби тойлган түшүнө тойлган таарынат туурабы? Тойго кимди чакырсам деп 500 мейманды жазып аласың. Эртеси 600 мейман жазасың. Чийип отуруп ресторанга ылайыктап 400-ün чакырасың. Мына ошондо эң карын катнаштыкка, алыш беришке, туугандыкка так анан кайсыл жерде болбосун ишеничтүү адамдар жүрөккө жакын экениңиздерди ынанып түпкүрү менен кабыл алыңыздар туугандар. Бүгүн баарыңыздарга тойго келгениңиздерге сөздү жыйынтыктап Жээнбек атабыз баарыңыздарга биринчи ыраазычылык сөз айтсын. Андан кийин аксакал аталарыбыз катарынан бата берсин. Ыраазысыздарбы? Келиңиз урматтуу. Жакшылык ээсинен ыраазычылык сөз туугандар. Урматтуу ушул тойго келген меймандар, менин эң негизги каалоом ушу ар үйдө ушундай тойлор боло берсин, тойлорго каршы эл арасында дайыма жүзүң жарык болуп ойноп жүрө берсин. Рахмат. Бүгүнкү той ээси, дастаркон ээси Жээнбек атабыз жайылган дастарконго сиздердин келгениңиздерге ыраазы туугандар.
Рахмат. Bir dünyadan bir kan ötkölegen. Kanı şunçalık oğurup töşökte jatıp kalıp, akırkı ölüm töşögünde jatıp, anan ulu Olya danışmandı çakırtıp, anan kan sura ataptı. Hurmatı damılaki men zulümdük kılıp, beçaranımdan önce başka kıldım, hiçbir жақсылық kılmadım, ahiretim qanday болады dese, Olya aytқан ekan, anda deyip, en akırkı жақсылығыңызды, ömürünüzde жасаған bir жақсылығыңызды estek көріңіз dese, keng talada baratıp, bir aksakal dişini bölüp kalıp, tamağı kurgan kalgan кезінде su verip, jolunularga at bergenimde, al kişi pata vergen dedi. Ne de pata vergen dese, o men dünyada sen siyahtı жақсы адамдардың аты үзілбесін, sen siyahtı жақсы адамдар dünyada көп болсын деген екен туғандар. Elema Mırza айтқандай, той иесі сіздердей жақсы инсандарға разы екен, сіздердей жақсы инсандар разы болып бір той иелеріне қол салыңыздар туғандар. 30 секундта шапалақ. Kaygını bölüştü, azayat, kuvanıştı bölüştü, böyet tuğanlar. Kuvanıştı bölüşüp gelgen жақсы adamlar бар болыңыздар. Sizlerden de үйіңіздерде жақсылық, toylar olsun. Toy ellerinden ketken kemçilikler olsa geçiriңіздер, azı olsa köptöy görüңіздер, samanı olsa çöptöy görüңіздер, sınık olsa bütün görüңіздер. O men de kollardı kökürüge tuştaganda, perişteler ordunan turup, Kuday kulağını salıp, bendemin suragan biriyim deyken tuğanlar. Ақсаған аталарымыз бата берсе, тілек қылады. Доктор, Өмірәлі, бүгінгі тойын құт болсын. Саға Құдайым бүгінгі жыл немеңе құт болып, дағы өміріңе өмір қошыла берсін, Құдайым бере берсін. Бала чақанған, қыз қырқынынан, бардығының urmasın, görürsün, oşolata ömür versin, bakıt versin, baylık versin, densoluk versin. Bugünkü toyun kut bolsun, köp yaşa, dağı 70 yıl yaşa. Amin. Amin. Halaqancha ayttirыңыздар. Bir bata az bolsa, köp bata saz tilet tuğanlar. Amin. Урматтуу туугандар, ушул сиздердин берген батаңыздар, ушул акама, үкама, ушул небелерине тийсин. Амин. Amin. Allahu Ekber. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Hurmatlı halay halkı. Buna bugün havamın korkuluklarına durağız. Hava ömrümüz uzak olsun, örüşümüz yayık olsun. Yolumuz açık olsun, asmanımız kıytık olsun, dünya kıytık olsun. Ülkelerim, gelinlerim, düğünlerden kut ketmesin. Uy yoklu çağırla, asmanımız yarık olturup, yüzümüzler yarık olsun. Elden жақсысынан боғыла, жаманын адашқылар, жақсыларға жанашып береді. Амин. Аллаху акбар. Амин. Hurmatlı бүгінгі кешенің қатысушылар, ұлы ойыңа тікешіп келгендері чоң рахмат. Өмірәлі, балдарын, қыздарын, күйеуалдарын, денсаулықтары шын болсын, өмірі ұзын болсын, келешегі кең болсын, рызқылы болсын. Бұл балдарын да сендей болып 70-80 жаш құрағына шығып, шunda юбилейді өткөрсін. Елдің қалы тілектерін бәрі соғау үшін өмірәліге бара чақанға дейсін. Амин. Алла талам болдырсын. Amin. Allahu Ekber. Amin. Allah'ın cevabı. Тілеңіздерге кетіңіздер. Барыңызға Алла талам өмірі берсін, тыныштылық берсін. Сіздер де осында 70 жылдық юбилейді өткөріңіздер, нейре той өткөріңіздер. Ол тойғыз өткөріп, шул жерде жай мақтастарыңыздар ашық болып, иманыңыздардың жүзі жарық болып, дайыма шул жақсы дастархан отырыңыздар. Amin. Allah'ın cevabı. Amin. Amin. Мен сіздер қалбайлады, аталарының, ағаларының, шейді отырғандардың барлық дуасына қосылам. Аллаху. Amin. Demek tuğanlar, jegenge jeti rahmat, bergenge cheksiz rahmat deydi tuğanlar. Barыңızдар келіп бергеніңіздерге той иелерінің атынан жана ушундай эле бүгүнкү мына ушул
Жээнбек атабыздын уулдары Жеңишбек жездебиз, Самир акабыз, Гүлчехра эжебиз, Чамошин Нургүл эжебиз, Мансур агабыз, Азамат, Зиягүл, Үпөл, мына ушул келиндердин, уул кыздардын атынан баарыңыздарга үй бүлөсүнүн атынан терең ыраазычылык билдиребиз. Кoro кой кылыңыздар. Бүгүнкү той ээлерин чакырып, сиздер дагы Кудай буйруп, насип кылып той кылыңыздар. Кайра кайтып көрүшкөнчө, кучакташып өскөнчө, айда аман, жылда эсен болуңуздар, бар болуңуздар, шар болуңуздар, тойдон өксүү болбоңуздар туугандар. Газды басып олукпай, ГАИ милицияга жолукпай, эсен аман жетип алыңыздар. Рахмат.